Amasakin Hetna Belap Kuki Vannoi Thusoh Lahkhom Mihozo se Labon on Mikupa Tunung Jong Vannoi Thusoh Lahkhom Lahkhom Ho Anavikhom Kiloite Ukraine September hapat counter-offensive NCP hapat tunisan hin machal na anazing uvinahi haptakal sung siya Kharkiv gamkai sia kilometer som ngalanga valalin gamkai anung su do zo ta ovin asayun Ukraine sipati akon thulut dungzoyin chenna tichu settlement som ko lethum sule gampheng agoma kilometer sang nile zaliwal anung la ta ovin asayun hi Ukraine sipati hin chi sa phat sunga gamkai solam le thanglam kai hi hata anozing owa machal na amuzing uchu hi Alangkana Zaporizhia khwa achi sani khwa Russia ten missile anakap khum now building akon Ukraine te search and rescue team hon thilong som lakhat amudo ovin chule mi som ni lakhat wal hichi building in achim dan na kon anhu do na ananei zona hi geldo thai khat chu achi sani simgup Thursday ni khwa chu Russia ten missile hichi khupia chen na apartment building chu anakap ko anahi Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in anasayna at isa ni Ukraine President Volodymyr Zelensky in anatusayna akun mudo at haisu neto in Russia chu kimavendo na ding buluna anay na dinga agut na anahi ati amana saybi na at isa kumbul January 5 na anigisayzing sa banghin at huwa tusom sayda na omzing wangin Ukraine President Zelensky vai hom na noyahin nuclear garment sa anayding gut na anayzingon itizi achu hichi threat so sumang na dinga special military operation hi anikichil hapi hi aniti na hi hinla hichi Sergei Lavrov hilchin na to kikalin Ukrainian preventive strike tia Zelensky in anasay chu Russia chunga sanction hatale khauta om na dinga anasay ahizoy anativi na hi alang to gila niemzo gongzo om launaw chunga hichigalhin nuclear galman cha agayaman cha hong hi khading Vannoi lungkim pina anay khatchu ahido ta na hi United Nations Head of Nuclear Watchdog akon hilchit na Zaporizhia nuclear power plant munchu Ukraine ten ato phanaw gam hi anatiu to lonin Vladimir Putinin gamkai sung hi Russia a akilut tai tia anapon do to kikal hilin ama chaw na danin aliang do kita na hi hethei khatchu Vannoi gamhua kon expert team li in International Atomic Agency noya hichi nuclear khulpi mun hi vilnale vetla na anai dingo ana loimi ni ho chu a khel dingo hi Sempat ni khwa Ukraine military chief in asay dungzuyin tuni khon gamsunga Russia in missile som sigilanga akablu novin hichi hol achon som dilakhat wal chu Ukraine air defense system in anating do ove anati na hi Ukraine gamsunga buluna anay zo nidan chomkhat zovin Russian President Vladimir Putin vet suinanoya Russia gamsunga Security Council to khom na sangpin so naumin Ichiachun President Putinin Crimean gamsung to gichut matna lay buluna Ukraine ten ananayu chu demna anayin thilsu chu act of terror hi atin chunga ichi zia chu don bunna Ukraine gamsunga missile tampi kablut na kinai hi anati na hi ichi lay chu Russia te adinga poi mota Russian mainland to gichut matna dangka simsan lolu na Russia in anasim anahi Ukraine gamsunga le thu da ji chun mi git Valentina na to in chule mi tampin jong kisu kha na anane zona hi Russia te don but na buluna chu jinglam local time nidan gi na anapat un cave copy anaka masapinun copy sunga mayor po akon thulu dungzoyin infrastructure khota ta ho asin hi anati na bana Lviv copy Dnipro Teneber chule Zaporizhia hwajong anatong khasu ke nahi
Zaporizhia Major pa akon het sa adung zuin missile sigita in Kuki sung chu anasep in ahi ati. Lviv kopia missile kapkom na zitsun Kuki ki khat vela kol phimei wa ki sanjong anasu sihilin ahi. Kuki sunga kol phimei wa pi do na thermal power station jong chu phat chom khana dingin thamin ahi ta ya kiti nahi. Ichi Ukraine Kuki ho atha be a Russia in bulu na anai na chunga Ukraine President Volodymyr Zelensky in Ukraine chu terroristo kidawahin amahon Iranian sahit drones ho mangsa a target ni anayo ahi. Hichu Ukraine gamsung pumpia energy facility ho buloding sule hichi achu gamsung pumpia lungtiza na le abuina so sading ati ohi anati nahi. Aman telegram mangsa a asay bena Russia hin na Ukraine hi Vannoi mi makon sumang ahilole thaimang ding ago nahi anati nahi. Canada akipat European Union alam kaihon athabia Russia buluna chungahin hatain demna anizun Beijing zengin zong boinahi aho sit lo na dingin timna ananizin ahi. Moldova gamakon het sa adung zuyin Ukraine ho kapna dinga kimang missile ho chun gamsungo airspace oho pae an TV nahi. Hiti chun Moldova gamsunga Russian envoy pa chu hichi thuto kimana chu hilchit na naidin kauna zong ananizun ahi. Alangkana Putina dinga loi pha Belarusian President Lukashenko in Ukraine sipaitian Belarus bulu na dingin kigut na anay vetin ngo na ananay kininahi. At sa Saturday ni Khwa Crimean Leilin bulu na chunga Russia in changmelin Ukraine na to ahi tin ngo na ananay zunahi. Vladimir Putin in hichi ki bulu na su act of terror ahi anati hilin ale thu nan Ukraine khupi tampi missile hon kaplut na kapna anani zinahi. Het thei khat chu hichi le hi Crimean le Russian gamsung kichut man na kho ta khat ai na bana achi sa kum sang ni somnali kuma Crimean gam kai sung la na aniki mang kho ta le khat chu anahi. Hichi le hi Russia in dangka 3.6 billion luna na simo anahin hichi leya kuna investment return zong amuzing usu hiya hi. Sule Russia Ukraine ki boina chunga Russia sipaiti adinga galman cha lawle ai angai cha zosi pulu le hlodo na kimang leikhat chu hiya hi. Achi sa Saturday ni kho achun leikima kinga truck len ta khat chu asunga bomtam pi pwa anapo ke alei chu aha su si le jeng an hiya hichia chu mi thumin jong thina anato o anahi. Russia akon investigator ha akon a holdo dung zuyun Russia akon pansa Russian mi thamkhan in Ukraine ti agithu piwa hichilei hi buluna anai danovin asayun ahi. Amo saydanin tractor pa chu Bulgaria munapan Georgia chule Armenia achaina pina North Oceania munho ahinda ha Crimean le chu ahin ho pa hidingin asayun hi. Hinla hichi thua hin Ukraine ten ima seipo na nei povin ahin Ukraine President Zelensky in tuni ho hi ni kho phamo ahide pon igam sungwa ni sa asain ni kho aphae anati nahi. Leibulo na amzawapat hichi lei asilai paldo na dinga kinga gari ho chu kilometer somlanga wala sawa ki golha in adim lajeng ove ekti nahi. Russia in Ukraine to kidauna anay na chunga nuclear garment sa anamin pat jingnaw chunga United President Joe Biden in nuclear armageddon dinga anasay pukit na chunga North Korea in amasa anabolo banjamin missile patip na ananay zomkit tawi nahi. At sa September hasunga missile sagita North Korea ten anapatip mova isu South Korea te bulu na omting nuclear garment sa manding dan patip na simulation ahitia anasay zauchu at sa simpat ni Khochun Kim Jong-un makainain nuclear garment sa aputhay missile test anabol nauchu Vannoi mudingin anasodo kino nahi.
North Korea State News Agency in thulut anay dungsuin hichi te chu Kim Jong Unin vetsuina anay na noiza ani kibolahin alo thailwa United States le South Korea in North Korea daw na never exercise abolhon don butna kibolahi anati nahi tun kha pinazong missile ni zen patipna anay kinutolhonin North Korea akinaipi China zingin zong pamosa na anapungin gamte ni ti chu United States le North Korea hin ahi thei chana ki ho to a chamna om sa lhon na dingin timna anane zinahi hinla North Korea in missile chule nuclear test abol jingo achi sani ni khwa pat ain chela piu chu achi zompi jing na layo vinahi United Nations report dungzuin North Korea te hin nuclear garment cha appeal hingta aman thei na dingo final states lamchu ahitai ati vinahi hichi thulu na chu United Nations Security Panerin ananay ahin amhona sebe nawa North Korea te hin nuclear test bolna munhozong got chaisan akoi tawe atina banova gamsung mi Vannoi munchumchuma thimzilna nehon nuclear lamto kisaya het gilna anaiho gamsunga mancha hi theina dingin pan alajinguve atibe nahi gahe theikhat chu tu kumbul lama North Korea te hin ana umsa nuclear lamto kisaya anike ho na ho anahaisan ova thapat dinga anasayu tolhona Mars thalama pat test bol na dinga ki got na chu ananai jingsaw anahitai hichiji chun East Asia gamhop sungsia hi North Korea te nuclear test bolding ze a hi lung kisat na buinan alodim chu hita nahi aji chu nuclear garment cha hi gam khana dinga last option a akoyo hin hinla North Korea te hin tu tha hi chana hin chi zom piu hi akinei pile akido pi gamho dinga lung ling launa ta khat chu ikina hi tuso panapat na sinasan nga hazaw si asung si wa agi pagipanaw kahit pa uwi tuso tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay.